米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。在爱嘎达劳古法鲁做诺米第二来都高瓦斯阿达劳，信靠主的人没有惧怕。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉在吉达阿米拉亚都苏瓦的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹semua dosaku safau atsepang sakapitu atusir suarsa sa ay katalaw jingra to tati ihay a ratoh dan nagtag ko pasolin no paluzwa ningra masaruzur ko paluzwa ningra a mitier to tapang saan 诗篇112篇第7节说，他不因坏消息惊惶，他的心坚定，一心信靠上主。Sari kakao, uurip no damlaw i, awa ay ko pakaliasay to ruray ato pasles. Nika, sa ay katalaw ko paluzur no mitiaray to kawas at damlaw ikarurayan ato kapaslesan. Now hani, mapatali no kawas jingra i to manay。人的生命总会遭遇困境和困难，但信靠主的人面对患难却不惧怕，因为即使在黑暗中，主仍然光照他。米多伦给他，我们同心祷告。大邦奥，我一直aku kiso, pasoolin kako.Mararit kiso a mi patali to urip ako. Saka mi saitsur kako a mi patanagtag to farujur. To sakatsaaw ka raraw ko rakat no urip ako i masa maamaanay at lemak. 主啊，你是我的力量，我确信你无时无刻光照我的生命。我要尽力坚固自己的信心，使我在任何环境中都不至于迷失。Pakai ni i tatamanay angangan nutabang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。